nilitum IPP pen press meet kipap ona teng pen nang tum kewang pot kiru pi frang lo nilitum labangso press meet kipanang kok akheb angkela lo dam tang tamerilitum ningjever lo radatum pan la solar project against Aphuthak nilitum pinangan radatum kecini pemeje pan kladak alam kilong je pan IPP pen kuson se sai ke deng malai kado ka be alam nilitum than bom lo lasila bangso nilitum kunat mang song complaints ki pipen a respond ke long la bangso teng pen si non anilitum ADB pen kunon la pen ka prek authorities ang song higher authorities tum long ki pile pon la bangso alam teng pen bini sita me uthot rada tum theng no nilitum ke long alam kapacini thuje pansi nangletum media true pen la bangso message public tum long la pen hadak affected people setum long hok pet alam kachini je pansi nilitum pinil bangso press media nangletum pan pa pon lo la si non nilitum la bangso alam thak la dak than che phan tum spokesperson do Samuel Rompi alang li pensi detail alam alang li brief po la pen la son taxi tum chief conveners IPP rajan timung alang li pen stamen check pen tabang solam pachini ponje pansil tum pini siglo nasinom dili spokesperson pansia prangsia for I'm glad that we got such an opportunity to expose ourselves of what we have been doing. Let me, for the sake of protocol, start by recognizing the media persons. Thank you in a special way for having consented to our requests. And as I always would say, that you are the channel through which our society is shaped. And also permit me to recognize in the first place our review panel ADB for having consented to our request, our complaints. Today, in a brief, we have been talking about these things, and we have been promising a positive response, a positive result of what we have been striving for. And today, we have come to a conclusion of one area where we had complaints about the project, the solar project, to ADB, the financing agent, to APDCL. And by the grace of the Almighty and because of the favor that we have won, today IPP, in a special way, would like to thank the ADB review panel for having consented to us. And in a special way, coming all the way to Karbianglong and having investigated the project proposed area and the affected people. I also would like to thank those persons who were with us in the process of the study of this project, in the process of the fight that we have put up against the injustice that we have seen in the proposed, the project. I, in a special way, thank the people of the affected area, the 23 villages of Lahorijan, in a special way to all the GBs and SGBs who were, the support that we had while we were at times of, putting up the grievances. Thank you for having faith in us, the Gamburas and all the members of the 23 affected villages of Lahorijan under the SCAN solar project. In a special way, today we have come to highlight that finally, after having studied the pros and cons of the proposed project, the ADB, the review panel, had drawn to a conclusion
that the financing is withdrawn. The APDCL project, which were proposed, financed by ADB, is now withdrawn. And as we would always say that we had studied the pros and cons, the benefits, the demerits and merits of the project, and thus we had come to a conclusion that we had to stand. And so therefore, this is not a time for cowards who died times before that. If we are cowards today, our children's children, will pay the price of our cowardice. And therefore, we must speak up. And when we speak up, we have to be ready to face the consequences. And what are the consequences we had faced while we were fighting for this? And needless to say, we have already, in the previous press meet, we have explained it to you. Today, once more, we would like to requests the people, especially the indigenous peoples of this region, Karbianglo and Dimahasao, that we are no longer bound by certain norms. Today we are in a democratic nation, in a democratic government. We have been vested with all our rights, and therefore what is for us, we should stand. And IPP is always for that, and IPP will always be with the indigenous people, and we believe that our people understands our aims and objectives. Our people understands what we want to convey. I, in a special way, would like to conclude in thanking, in a special way, as I've mentioned in the in the beginning of my speech, to thank the ADB, the review panel, the compliance receiving officer, and in a special way to all the people who gave support in the fight that we had begun and that we had come to this stage of a success. Now I would like to hand over a time to our president, Mr. Rajan Timung. So solar project Assam solar project Aphuthak nilitum ka complain ting pen la so project bang minang ne muapit munon phidaphan ampar wangji problem doji pupen nilitum complain lo longni long thom complain pilo isi bang ke UN pilo isi bang ke NCSC long pilo isi bang ke ADB long pilo asi ADB long bang ke review panel song pilo compliance review panel long pidet pen lang nitum phan nilitum kipoteng alang nitum ke hang document setting pen nilitum pilo la so that pen alang nilitum physical investigation aphan banglo as physical investigation ke damtang March 18th and 19th la hiniar ni banglo la pe lada kadu gawe adimak long lang pon pen alang nilitum survey pen lo wrong assortment sikki che than pon lo a problem copy ma lang nilitum lang ton pen thek long pen alang tu la so set pen alang tu pilo la board long pilo la tum la so board of pen alang litum tumi long lo tubi pen pini make alang litum bangke pilo la pen nilitum ke hang bangke la baso a project bangke funding nalitum kipi epidicial fund kipi bangke loan kipi bangke la bangke nalitum cividro dangji pu pensi nilitum bangke alang litum bang complain pilo la sinang litum la so ke cividro prang nang litum mena salajong investigation bang dangji bukan alang litum la soteng pen bang la pen la soteng bang si alang litum lang pen alang litum report pilo la pen la so report bang niliphan pini bangke ahau ka hak report nang pilo la so report ke la helo
langsung nang pulo je ADB aphan bangke 434.25 billion bangke ci withdraw lo posi nang pilo lapen ke la so report nang litum la kado we la bangke nili fan city nang pilo lapen nang litum report bangke nang litum ADB a website long download te la ke publicly long pon nang litum alang litum PC ke long pon madak bang kopi problem si latum ci withdraw lo kopi pot si funding de lo bukan duk kewe details long poda nang litum la ADB CRP a website long download te long po kasih la dak bangke project team matum tawang project team matum hanta latum kedaptang February 4-5 ani nang toy latum si kasih latum project team matum rong long dam lo lat long ni along litum ching wai ching sai kang lo arju kang lo consular so da ching wai kang lo laso project implementation team matum ADB latum bangke February sari pen 5 tarik ni se dipulong bang lo lapena sport latum visit am lo laso report anda dak dolo lasi rong sar tum phan ADB PDCL latum ba consular so tum rong sar tum ban che chingki che than pen latum lasubang so project roinang ji romu future long lason doji lason long ji sakuri long ji choklem chongda dun long ji wa la high convince pen alang tum project bangke pai approval sita laso project pai approve pen latum kipu bangke lang itu report long ipu bangke lake 92% ke lake westland dake long lema lik takabe ajata abi puta nang itu mo laso report long thek long ji laso report long bangke lake kipu bangke lake IPP are norms ateng kali lake indigenous people's plan are aron ateng latum linam de kusikipu latum cobai pusi laso report long ji mo nang itu thek long lapen ke laso dim long bangke ingna ratum tame ke chehelat atwar pusi daketo latum ke thek polong ke ingna dum ta ke chehelat atwar pusi ADB tumang ke la investigation team plus hola implementation team tumta project implementation ta lason si report ipi lasi latum rong sartum kama tha bangke project team tumta bang loke tumi nali tum press statement long thek long i rajanti mu ke ladak rong sor kali ko pusi ladak nang eklem hai loko nili ke halada sor lili karbi long sor Karbeng long cho kali nili karbeng long ma di mahasa ban IPP pen ke lake protegun ko long le jong si corporate tumak jong si forcefully claim ji council so jong si aning khanga teng jong si company phani PG kumari phani PG pulo te la bangke kroek the la pendak report long tame la tum pulo ni tum le poli report long pubang ke lada ke jum cultivation ke claim do khiti ke claim do dake जो लसोलों ले चराई पीडे पोते लदा का तुम जेन्युइन तुम के मो फीड बंके आवडे तो लापेन के ला तुम डीपीआर का बनाया ते दा डीपीआर लोग के लहा के आवे कोसी दा के तो लासी ल बंके चुबाई पेंसी लोन तुम पेन के एन कोसी के तो लासी ला कोसन सी आ डीपीआर का बनाई के चुबाई पले रोंग सर तुम इनु बहानी तुम बंग दलाल कोसी नुई पुदे पो ला दलाल तुम बंके तुमी को आन बंके का नी तुम के दलाल कोसी पुदे पो अथे लद्दाख फ्यूचर्स अफान थांग इलिदुम karbi अफान इलिदुम लॉ सो अफान ट्राइबल सो इंडिजिनस थमन दा थांग ता बेनिफिट मो फ्यूचर बेनिफिट थांग राबे लासी लद्दाख मांगे पुला को लद्दाख पुलो स्पष्ट कलिदा काउंसिल सो तुम रेवेन्यू कान मा पी पुता तोकते पुसी पुदा लातो रिपोर्ट लो लाइसिनो लपेन के जॉब सब पीजी पुता स्पष्ट थे APDCL सो डांग थाने थे पुसी APDCL तो बना लातो इंटरव्यू एनकांग लो गुटे डॉक्यूमेंट संग आवे हो लातो तेपे लासी IPP norms sa tengkel fulfill pe lapen ke IPP norms sa tengkali pulote ADB tu asot kali IPP bukan indigenous people's plan yes hala bangke lave pulote ADB ke funding de ku bangke clear lo dak to laso teng sini tum ke ci withdraw lo lasi non inut bahai ni tumi rajanti mung ladak amunit kalile ko pusin nang ekla dun chai lo lahai tu mangke la compensation paisa phan se chong dung lo inut bhani do tumi bikrom be tu bodi bikrom be bang la bikrom be khadang along leta be phelang ta bil hala bang sut pa ke cheng ke hala bang lo solar project bilong le dak thoke pu hut pi pachu dai bang lai lo afit bang la pa amen thapon thop andon bang solar competition nang ji to tumi ni dun lut aro inut ke mala chris rong pha ta ni dun lut agar itu lang mana Chandro kathar kada along lebe naga tu mana lang je tujor lor lili tu mari report tengke binut kathar latum ke naga tumhan an ke latum si la korte bahani se longle jor lap se akorte tum si put nili tum kali de muring ti harsing ti alang itu po latum ke naga tuma tujor lap lo non ta latum ke solar along ke abang solar area long ke latum ke ala scan ira long ke long lebe si put
no nilitum long le do ciri pharo hini do ciri pharo phok do gomane 700 bigha do nilitum ko tiang bong tung bangke pilong le potum lo latum ma bangke pinang ji nilitum hada patai ta na ke ther ke hap ta do possible si alang litum bangke future saphan ma thate la asa bo non mat aphan hai la as combination long po gari chenam long po lom so hem ki long na po la phan se mata cho sita la ke ko ana o we phan la solar project by pidet po la solong le bang sita pul ko pai ke me pini la CRP itum compliance review panel satum phan le tum complaint pen or job alang le tum wang pen investigation ke thek long ba ke la bang so project ke la ke na ho le la ke la da tribal satum phan la ke long le forcefully ki thi phan la pen la 92% westland puta la ke westland pula tum jong ne Ladakh ke chok che kel ke konsil puta tok tan athe Ladakh long le pota ki pi bedet ke la ke konsil sor CPP sta Ladakh amuni tum ke non het pen non jole ido kali la si Ladakh ke la tum konsil tum Ladakh ka survey la ke Ladakh ka cobai ko se to la ke nili tum le puta kali lo alang li tum ke survey pon si ki pul las nikan ko an la ke do bangar duet mati hala so report teng polo la so teng polo na tum people on te pota long le det polo nilitum ke jakong kabe prosi nilitum ke pota fund ke apply ni det ditiro la se komane chiri cap chiri pho la son si apply cha nilitum long lege chiri pho cap do chiri pharo isi do sta nilitum ke phusar ha ni phu tu mai pen ni podin ba si khiti klembom pote la ke nang nilitum ke long nai right do la ke ancestral land la ke ancestral land upon la ke nang nilitum pota ke long nai right do te people si nang nilitum long le de lo pusi bang karju po la ke nilitum le thanda kali Priblak bangke alang litum. Lasi nilitum bangke premium piune da porsi nilitum bangke nilitum ke potak lala bangke damune da porsi hipu. Lasi laso teng porsi lahir kadu kowe pangrum et pen pidi review panel satu bang report isi pilo laso report bangke lahilo. Lasi nalitum talong ji lagi CRP lo. Lasi nilika chuniri atu bangke lalo non laso project la chodakali. Nilitum ke non la solar project kan pudal nilitum ke la CBG pen chenglok thermal project punot nilitum ke aron re pen bangke forcefully ke la bangke nilitum ke kroy telo apen ke non NCST report tang hong bom lang NCST report an si nalitum han apilo minus man apilo nalitum takadu weta long lo la si la so minus ateng bangke non bangke next hearing jitu kidoi bangke nilitum ki pu bangke ki pu duno bangke not ki pu ya lam bangke nilitum bangke la corporate company kon ma kido pan bangke council tum but dark indigenous akhe tum ajung sa benefit ave pote la bangke litum long le ki jo chi pire le non asab government tum prang do pik 1,60,900 crores do asam sarkar prang do lake reserve bank no prang do la nilile polu nalitum news no thelong po la se lahaya prang chitu i phansi litum non bangke lat inglong so tribal bel pen chenglong la tribal area 6 area along leke theta ne tan lahai phansi latum ma long len nanga chuyor pi la si la so bangke litum mang kroy nang ne ilitum mang hunang ni lake state government a policy ilitum han pilo nai pige non la non karbilang pi pustame karbilang pi ta ilitum non ada long de ilitum aki joy pidelo alang roy ta pidelo along le ta pidelo sistem ilitum revenue ke council so non ada long de la pen lan cho dakali hala dak chu non helang chiklo thom pri prang chiklo thom pri prang ta hala dak da bang thongkera proxibo la tum terminate da ilitum dak lokelo somatum han tal ten koson si ilitum aku non alang litum hala so la so thot APD se la tum pat si ilitum aku long le 18000 bigas supi another 5000 bigas nang ji ilitum tarmane la tum non bagai target bangke state government target bangke ilitum da karbing long along le pensi la tum bangke preng situ ipo la corporate tumhan pen poisa enpo konane pen po la posi nilam ilitum ke ilitum ke tumhan ilitum along le amen pasi la tum nilam ka kori se ilitum alang tum preng bangke adai ke chukuri basi chiklem bo te ilitum tribal along leke tribal pharmacy chiklem nengi jong se state government ong se aning hang ilitum manong si nang claim piji pulote ladang welfare ma se mata nei tribal welfare ma se nei pata nei ilitum ke state pharmani ilitum kuma thadunya jakong ilitum har ke nama patha ma se nang nei mane national ke ma thadun ma ke le ta lake pablo ilitum ko mane jong sila sone claim pulote tribal along le phan tribal amuni tum ban se bondo ke pipen de ilitum phan mortgage ke pipen alang litum apreng ke chitui pulo ma ke lake kamatha state government tum kamatha ta lake pap ahok lo la tung jong si development nang gi plote ladda ka farman ilitum ba farman si na claim pinang ko ilitum ma ke kiluok chingthurun e pusi la lidun delang ang tang song un elang pusi ST ko ilitum ke dodun lo lasi nang litung phan nili la so kupi nang piji funding bangke lasi funding bangke stop lo pini pen ke tumi pen ke la ADB tu bangke APD sel pen ke awilu channel lo withdraw kurit lo lasi rong sort mat hala combination ka chong hang ka chong hong jar mane combination ka rukhi ase teke re koloi moi
অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কনভেনশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখিব নালাগে that ADB অলৰেডি ফাণ্ড উইথড্ৰ কৰিলে এতিয়া APDCL কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰজেক্টটো যদি কৰিব হ'লে তেখেতসকলে নিজৰ টকাৰ পৰা কৰিব লাগে APDCL নিজৰ টকাৰ পৰা যদি থাকে কিন্তু তেখেতসকলে কিনে কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ নিজে পেমেণ্ট দিব নোৱাৰে অংগনবাদী কিছুমানে এই যে কাৰেণ্টৰ কাম কৰিছে এইটোও পেমেণ্ট দিব পৰা নাই তে সিহঁতৰ এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব lasin ili pui bangke nali tu nali tu majority ili pui bang rong sapai pui bangke lasop thak bangke nali tu pinipen solar project farmana bangke nali tu iton enot komane jongsi komane phan nang menang thakon po 10,000 ang pinu 20,000 ang pinu suri phokep nang pinu pu kinaki endo puri chi hang chu en lai poisa ta ate lake nali tu phan ene nang thap konta ate 92% ke lake westland posi daga pakla lasi latum pini report ta laso si toklo lasin no pota kabe tum an bangta lake compensation bangke avidet lo lapet ke long legi thi lo pusikipu da puke combination PP mane lake long legi thi pusikipu lasi rat mane inglong so tribal so along le ki thi jok pen ke IDB tum ke lake funding de tu masih clear lo laso teng masih sithina pilo laso teng ben latum withdraw lo lasi nili tum ki pui bangke non pui bang tum ke ili tum non kacheri nangji bangke tribal along le ilitum inglong so long le si non make state government apreng di state government apreng ka chitu iban si ka bore lasi manghunang ne lasi ilitum ni CM ke hai tuliram rohang bada chuni ri tum lo je nangli samai ludu nang ne lo bang state government atum amena salajong fulfill fansi nangli phana bangke nang convince lo long le nang ji la nang ji nang tala an long po consil la long po la ke chubai la penon hala sainik school tam tani lia ko atumi dikhada pulo nonda ruilo je compensation na farman bang nangli tu mathate si hala seat reservation bang tribal to fan ST hills to fan kwan se reservation pima hala bang si white paper pak lang ji compensation lalam bang ke laki mo phisi chingki ji than nang hala bang ke lasi ni likat nali tum hoya ko puthot chuni rile thot chinar kat bingo ra tum fan manghu nang ne la pen nili fan tumi dik pen na ki pu kadu ko be phanta nili ni oye salawar be nang pulo jumi me jununo nili salawar be kwan ma ke thek nili pudam de lai cha nei leng ni lo chomang gru to me ning jelo alang li tum kwan ma ke thek nili pudam de kwan ma ke nili pudam de rat kar bing long along le farman ko son si ke sep nang jima kwan ma ki claim nang jima kwan ma development nang jima nili tum ta development ke ari islamic kar bing long arat aphan jor det pen kar bing long arat along le pen mondok pi det pen a development bang ke nang ne la pen ke la da bang thang facilities along de li tum ke la so project nili tum ke la ke clear a vision do la so posi nili tum ke la so bang so project bang ke nili tum ke oposo la pen ke nili tum ke complaint pilo la so teng pen nili tum complaint IPP tum ke complaint teng pen pini bang ke la san ana report bang long lo la se nili tum bang ke non bang ke lan chot takali kaprek corporate tum bhan hen hawar ji ana bang ke nili tum bang ke la bang ke legally che fight je nili tum kumani bhan ta in tonte bang na pang tonang bang kang tona bang ke bang akam nili tum along le minna along le ke sep ji ka bosai dun ji bang ke la ke nili tum akam la se nili bang ke lan bang ke nigi je lo la si lan than ba se nili lan is ba ji ka